singahlala phansi seyifikile iSMS eqhamuka kusokhaya ethi 10 to 15 minutes ngiyasho ngenhliziyo ngithi kubuyazi alibonga igama lenkosi ngiyacabanga ukuthi bonke abantu ababuka iposter babonda akekho lo alibonga igama lenkosi so umuntu ongekho kuposter akafani nabakwiposter ngoba bazi ubezobeya kanjena nje kanti lento abazoyisikhombisa isimple ngizosho nje abazoyisikhombisa very simple bazalwane ilento ayisho uJesu esibhambanweni yonke le enye iyona le esenza ube worried uhleli phansi uthi amazwi ayisikhombisa uthi bishop yazi uzocela usho LS5 amazwi ayisikhombisa cande kokuqala namhlanje ngihlala nginika ama task esontweni ngiyawathanda ukwalalela kodwa into engiyi understand ilento ukuthi amazwi ayisikhombisa amazwi asho uJesu esibhambanweni manje lula u10 to 15 minutes umkhulu kakhulu ngendawo bazowasethi SMS wrong bishop kumdo wrong 10 to 15 minutes hayi nikleyo nto kuyabikela abazalwane ke sithi izandla egameni kaJesu Jesus efethi voice yaphela mina ngola ekhaya ubaba lo so ningashaya ngathi aningazi ukuthi voice yami njani akanithi izandla hayi Nkosi yami ningixoleke abazalwane bengigqoke ngibone yabo sengiphumile uthi hey ngizibambe kahle ngoba vele ngizohlala phansi kanti angazi ngizoba sensimini kodwa ke madoda kaThixo siyabonga asibhekeni lencwadi futhi niyayaza ngithi ile Les5 ngeke bhuti usufunda ngaka ukuthi awazi amazwi esikhombisa John 19 verse 28 kuphela Bishop siyabingelela sokhaya siyabonga ndoda enkulu umbono onawo awulula wokuhlanganisa amabandla ngoba ibandla kaNkulunkulu lihlazi kakhulu angeyifundiswe yiningi maningi amapolitiki lento yenzayo baba ngiyabukela kuwe yona into esenhlizweni yami ukuthi sike siwayeka amasonto nama church doctrine yethu sihlanganisa umzi yabo nje noma sihlangene kanje emkhathini kuyaphithisa noma singazushumana sonke imoto ibhaya kanje itende limi ayikhani into nje kuyenza lento nje iyodwa khani into kuyenzayo so ke angikho lapho ngila imanike ngisithanda sona awubazalwane celebration nje mose isikhombisa ngoba uje awusengidlala phansi bishop wami wabethe awumoyingwele funa futhi ngenxa ya hayi bazalwane sisakwe celebration into sama-church politics kona bathi mina ngwenza amazwi ayisikhombisa isikesh ipolitiki iningi kodwa sizocelebrate wabethelwa kuso ngenxa yami ngizobambelela ngibambelela kuso ngisiphamba
ngenze ubaba uLithuli ukuyiposta. Hallelujah. Ngenze nje ubaba uLithuli ngimpintshisiwe la. So funda 1928 hlale phansi. Yini uNkulunkulu? Verse number 28. Yebo. Emva kwalokho uJesu Nkosi yami 90 vele inika amandla ukuthi uJesu akuyinkomba yokulanda sihlangene ngayo la amazwi angashiwanga indoda thizeni kodwa ashiwo uJesu ngoba nginayo into enhlizweni yami wonke emibuswe khona inamakhosi ayo nalona ke sikuwo akodwa bazalwane Nkosi yami unenkosi yawo uKristu inkinga ayivelanga isiyinkosi. Awu sengiyathanda yabo mase ngehle stage hayi mntaka baba usuke ngithandaza ngaphela angehle stage for nothing. Baba ngabona ngenkathi esithwala isiphambane wanaswevuka ukuthi inkosi le baba ngazi ukuthi usingayena. Baba ngabanga ukuthi yasinye sayiqila nje ngoba kusuba inkosi fanele uqala uboshe hayi bosalwana fanele uqala uboshelwe neinkabi kusuba inkabi enkulu kodwa kwasi ukuboshela. Awuthandaza ndaba enhlele phansi ila masaka ngenkathi uJesu bemshaya ayiboselwane ewanasevuka naso babecabanga ukuthi bayabukisa kanti abazi ukuthi upresident wabo lo futhi ngeke usaliqeda leli vesi usofike kunumber 5 nje asathi ngomile uyabathesta ngoba kona inkulumo azozisho bacabanga ukuthi abantu kuyaphala ngakathi uyababheka ukuthi abantu abangakuwe wamemeza ngazwa likhulu wathi ngiyazwa hayi masala from 1 to 5 sengomile lamazwi awakhulumayo kwakuyingxoxo phakathi kwakhe noNkulunkulu amadimane khona izinto angakayi-understand uma ngabe uzenza kanti vela ugoci nabo ukoshalabaka holy masaphathanikithia wasememeza wathi ngomile zavela izitha zamnika uvinika holy makatha yaba bangaka abantu akhuluma kuba amaphupho akho uyitshela ukuthi bazokusapota kanti bazobulala holy mande yene alisithi phaphatha kwacaca ukuthi noma mile kodwa inkosi yabo bona bosi ngizomemezela mpangane namhlanje kodwa ndiyabazwa isikhombisa ngithi uJesu waba inkosi ethwele isiphambano waba inkosi eselenga kusho sikhonza inkosi yamandla sikhonza inkosi yombuso angaphe MC mfethu ayikho lento uzela uJesu izafela khona sithi manje uJesu awenza nalo MC uJesu waba inkosi esathola isiphambano lithi izwi lenkosi kuleli lesibili esinye seselelesi khona ethola isiphambano asibonanga nje umchaka umadakeni ngoba atopala yakabonakala siyoba yikho ngoba ngempela baba uJesu wayenganiki ithemba mombheka ulimakadasiyana ngoba lento esiyenzayo khona abantu abayibukela phansi abanye sishumele bathi ubani yena undabeni hey kodwa ngizomamazela ukuthi hayi bazalwane akusayitho phila kodwa kanti izinto ayizosenza hayi ngoba senza ngamandla kodwa inkosi uJesu lithi ke okandabeni osengokwakho lokho ngithi okay it's fine lithi ke ngenkathi ehamba mayisethi womile yabazalwane neyizothe lendaba imnandi kanjani mayisethi womile kanti ufaka unoxhaka ukuthi izitha zakhe ziyishakele zona akubazalwane ingathi ibandla lingayeka kuba ama-church meeting angenasidingo kunabantu abalanje abekho ku-celebration mina njengoba ngina kwi-celebration abanye bathi nizo-celebrate ubuhlungu uJesu ayibuza hayi kwakubuhlungu kubantu abangazami noJesu kodwa kuthini okungamandla hayi kodwa kwakuyi-celebration ngoba lithi izwi lenkosi wathi ngomile baba eseyibona indawo yekhanda olimanda yayasakhathaya ima ngihlale phansi ninike nimuzwa ngithi mehlebelele ethi ewe mhlekazi siyabulela sithi kuwe waye eGolgotha esivulela indlela kunumber 5 wayeseyibona kahle indawo yekhanda wayeselibona kahle ikhanda
seba nento yi-relief ethi ngomile kodwa seyibona indawo kodwa basalwane ngizothi ngathi singaphuma kule nkonzo noma ngabe imiphi imithwalo esifika siyithwale kodwa siphume sazi ukuthi ke Nkosi yethu Jesu la sifuna ukuya esofika wathi ngomile. Number 5, God bless you.